South Sudanese refugees in country wiki Uganda chaga jugono degalo jog degalo re wiki South Sudan tinga tanu amum barnaro din ke jere wiki South Sudan bana wiki Uganda ji Uganda tiken kede de connect ka message la de yemene mishala da wona ne ko chikala da wona kan funding is decline kan still long be ke international community kan de konti la ji Uganda okay mi tel funding amum mi barnaro din ga jere wiki South Sudan e binawe dor shal kamo Uganda refugees in konti ka South Sudan mu barko din ga jama o ken ka Uganda mi funding is decline so bana jeli ngwana wona ne tel ram ji andorien ko cha dorin chelok tera mi jen dorin e ko be we are refugees kina jen lora ba jen kan ko take a dangerous situation mi chikanen take ring mi shanen a jen mi jen kana chi general ko rwade ji Uganda chi te kan take refugees no loje jok loje we dun ala which kan funding jetel kon cha dak chiwa na ko teji no yena ngume taga ya gwata me ngushalo dawrun hana wal ngai kan security situation in Tarawi ka South Sudan ne kai 2013 ne me korje to ku ne ya chare yo bare we Uganda chiwe ka Kenya chiwe ka Ethiopia no mo kula ngwana ne tun wan long de taga Uganda ko Uganda teka kan South Sudan teka kai Juba so mi chit kana me men bianga ano ran bro da barbara road ko ti conflict teten te ter teten ko shalia shanen mitela mal re wich adob de na tre wiki la raro da bar bro do la gwan mo mi batik de bajo kanten so ne to man gwaseme kina jene ko mun South Sudan sibel ke chicken pit kina jere wiki South Sudan iko chinyal chinyo janadak kina jen ka South Sudan iko chiko kwangne icha wemial ibran kule jen buo ka refugi ka ti jen rob nan jen ka South Sudanese jenat ko chiriek cha janen ko nakana akume na akume self ke mi yati jen rob dan jen kana mi shogo benete right now jo kana do no bia lo jog bia were do arun tiri mana chikalat gwaseme enu refugees ka lojok loje we dun voluntarily ke a make ran je la jena charge force e kan sha na force ran lojok rwade ngai kondi ale la we dun mi chete ka mal jen la lo na joko kan yok ne ko la na lojok bo ka kanetin konti la ji humanitarian ka la gwada dan bini to wutan kala je we har yale kamono ko ngai kondi ale te ram te ga dor yal chaga dak kon bran kono jengne gwana monine ko la civil servant tintere which tin kuro feel no kan tegare wuji security gwa kaka chak tel kan yuti cham kan ka kan to kan lahat re kuma ka tel mi jikana so mi chirkana me tram ri jien gwan mu gujenu gwa tigde tina mat we gwa mi mo bi tigde bo baitin anga be security anga bi jo provide ka kan it chirkira to ci kum Uganda jikana jogo no biya we anyok teram modero da bare doare ne wek gwad me motele telm ba wujekten batik gwane jeni sham de ngona deru sa bay gwam do diena shang bu te ga bejelong ko der tere win mu goro jeno ba jenekten so right now man chala ji Uganda jene akane voluntarily brand be jien korop ji kam ba wek dorien ba we ka South Sudan yen ta dan lat kan gwadma anyo gwate me chika ji South Sudan Corodian cha jugo no bia jenon ko ne tungwan ka ji South Sudan ka pagan chalat wa ke 500,000 awake 1.25 million population ne tungwan according today which ka Uganda tila refugees ning South Sudanese kene kon jugo no loje jok lorapa nere ko ken gwazi ma da la nere kon shal ke Burundi ni ki Burundi and refugees ti shop ka 17,000 titere wiki Uganda ba
wa 17,000 Burundian chare register lo ka dorian. So right now they are trying to compare this South Sudan de chet ka ne konti la Burundian ji Burundi mu dorian gwaye at security situation teleriek South Sudan mu da terereka chirande lo jog lo rabang okay mu wich ke ci kum choro yaleka en wo ci malje de ten kande ne ken jogom biya ci ne gut kun ci ne yaleka ci mu dana latke mite karamri ro dan ba gwar bar yaleka ko ba lo jog but right now ti jandan to gre wike South Sudan ngai kondi ala every part of South Sudan right now tiliate tin nang naron tinisha ka jano awane to kola refugee se kalo jok it's funding ci tede shikatel a cha kalkulu angum la ro da wike South Sudan di Uganda ko ngai kondi altiga connection kanga ke kuma self ke mi yadi gor kan wode de ne kola refugee de kalo jok kanel konti ga refugee ka most of them kan wore ne do man kan wore so mitira mude lo jog ko take security misha mugwa mishanen kipinche te kamal jende ran ko lo jog chirande lo jog lo raba rammo mishi we karo fuji kam jen which situation che be gwa dan jenaten che dora chaja dak telemun cha we dien cha wang gat ki chiglo pis gwara dien lo dien jog gwa me mo kare leka dara bachelong so yene dial ko lan wori report la de yimo gwasme mi choro la hat kabialing kume Uganda le demo right now on wob der na de ka lo jokka jentama me lat ke je ka kui election ke chemana ngai kone adwo mi mo gore jen anu na bi ka lo jok voluntarily ke kalwar alara ne obalo jok gwam ngai jen o tele ji kon bo cham tele ji putu bo mat tele dul wan bu weten tele dul gor bu weten wa simply we are gwatami kan te workshop mi kalat kan ji Uganda kan ne de konditin official konditin gwasme tine de mantigatin ne de kontin tin kunal shingwini ken shit ka ji Kenya tigatin rai dul kanamo ti Ethiopia teten ti Rwanda teten ti Burundi teten ti South Sudan teten ti Somalia teten so ne ti rai kan ko de na de galo jok de galo wini ken shaka krenu en South Sudan tere ko wala chetere ko ci jana antigatin ko ci gon rai kan eti ala ko ken tente ka ne ken te korof jikam focus mainly na focus kam kan ko la South Sudanese ka ta dan shush kan gaja ano jeni wire shush kan medan jeni tan ka tala mal mi ben medan 2018 peace agreement me cha tan chala do na lo jok ne ngandi kar yal ka de lo jok a chagu yeno ba got ken ba kar yal ka but koruna jen ka mi ben tama do bedien binat bi ko lo jok jamana so ina agenda le roda na mo an wo chikum Uganda chala do woni to konti la South Sudanese refugees tentere do arin kan ci tel funding ci tel yoto ba lo ne international community ke je tel funding so ku mo lo jare do rukun a jare podan chala da kanam what do you think gwani mo tela mal mi chebere ka South Sudan ka jogo na no lo nye jok de yene gujide ke de re charde yiram mom ja jogo no lo ni jok gwani mo tela mal mi tre do aran amena comment gwasamon